Nisini o tātou reporti o mawhaino tu whaantasiela o Radio Samoa, a walo whaafunga angalini tu lao le aso. Ua lapata ia mai nei e sui o le wa ai tau le te leo le avanua, e o mai ai le a whao vai anu i le atunu, i le angatu le whai ungo le vai aso. Whamawina e le National Institute of Water and Atmospheric Research po le niwa, e tu saima wha maumaunga o lo mawalunga le avanua, e o mai ai i New Zealand i le aso saa. Aina tā ua i le taulalata mai ai le atunu o lo wala o ia i le te telo ti munga mamafa o le awhita iai mai tū mātū i sa sae o North Island. Wha ilo a whianga o ia i tū o le atunu o le a wha alangolango la vai lea leanga i mai ai le a wha o vai anu. I reporti a le Radio New Zealand po le leiti o wha wa maloa New Zealand, na wha ilo ai e le wa ai tau, e ona matau tia a whianga e o iai tū te telo New Zealand, i matangi malolosi mati munga mamafa. I le taimi nei e le o mai loa sa o le malosi ma le sawa o le anga i mai ai o le a wha, ai peitai o loo wha mawina pēr le te telo a whianga e whianga i ma le atunu. I reporti ma le leiti o wha wa malo New Zealand o wha mawina ai, o le wai le vaenga wha po le category 4, le a wha o vai anu, ma o lo i le va o Vanuatu mawhiti, ma o lo anga i tu sauti sa sae. Ai o lo wha mawina fo i le anga i atu i Papua New Guinea, ma o moli mawina i la a fio le atunu, pe o nei ai lo longa tele wa fia foi a wala lau papa i le moto New Guinea Islands. I fiti ua vaia le lolo vaia tele o a wala ma o whaaleanga umano whanga tūla lata le sami i le atu Solomona. I New Zealand nei o lo lapta ia le Met Services le iai o la tunu i vaenga lanu moli o whautuanga o timunga mamafa a matatu le so la solulu lea i Tasman i tū mātu i sisifo motueka ma Bay of Plenty i tū sisifo lea o Whakatane. Au tuina mai pēr whautuanga malapta ingo timunga mamafa, wha pēr sa vili malolosi, ma le ono o mai ai o vai anu i New Zealand nei. O leo o whautuina malosi tangata anu o tauranga, ina ianga i ese mai o lato fale, pa ua lato i loa, e leo saunga le mu lea mo i lato. Ona o lolonga te tele mai timunga mamafa. E ripoti mai le leti o wha maloa New Zealand o lo lipoti a mai ai i le lanu moli. Tūlanga o whautuanga malapta ingo timunga mamafa mo Bay of Plenty i tūsisifo Whakatane. Ma ono o awhianga o leo o tāpuni ai e pūle ngā nuu le tele o awala mapaka. O tamawhainga ina ia whaititia le tele o awhianga i ono tūlai mai. Ai meise tūlanga ma ale o iai le teiminei i ele solo e ono tūlai mai. Ua whautuina ai fo i tangata ina ia ngai no fuanga maululunga. A o iai la ia whaitu i tūlanga o lapta inga ma whautuanga. O le ua maa le toi suia mai o si tūlanga maolunga o lapta inga a North Island a ngai lalo. Pei tai o nisio i tū i sa sae o ia no whanga o loo whetai ai pēr ma timunga mamafa, ma o whaalia le ono a awhia ai o le State Highway se fulu i tū mātu o Bay of Islands i lolonga te tele mai le vai tafe o Kaeo River. I tū o loo maa ai le te tele o timunga o whaitu o kerikeri, whakapara, ma whangaroa. E pei ona maua leo atu lea i le 20 milimita o le suawai timu na maua i te tono le luasu whai tū la. Whautuaina e le wa ai tau leo atu le se lau 20 milimita o le suawai timu e ono pa u. I puna rupu e whaalia e 50 milimita o le suawai timu ua pa u, ma ua pāfo i se whaatanoa vai ono le mamafa tele o timunga. Ua poloka whaasolo atua i awala i tū mātu o iano whanga. I reporti na whailo e le pūlenga anu o le Far North District, na pā le whaatanoa vai, ma lolo vai a atua i le awala i Taupo Bay i mga ala e latane le State Highway se fulu. O lo whaatino nei ngā luenga i lungo awala, ma i le whaale tonu tele o le tau o le ufautuina malosi ai le Civil Defence ave tāwa le uma, ina ia whae tete le anga i ai lungo awala. Inisio tala, e o atu le toa walu tangata wa lipotia mai la afia pena lave vea i whaitu la tāne o putiki i se whaalavelave tau tā vale. O le matau tia tele o le nei whaalavelave na tā uaile mo o mio ve soswani tau lave ai mai helikopa e tali atu i le nei mata upu. I reporti na whaalia ai na wala awane leo i se lavea i lungo le State Highway lua, po le afa leo le valu i le afiafio le aso lua o le nei vaiaso i wai o tahe, o ni taa vale se lua o wofeto ai. E whaani ta avale whale mai bo ambulances o sui o vaenga o le tu o mai tinga ina po le critical care unit o vaalele o fisoswani tau la vei rescue helicopters ma le toa tele o sui o whaalavlavi se tupu whaafua sei na iai i lea whai tu.
Whaalia to atasi se tangata na iai se tūlanga tinga ai na tele, lea na avatu whaanati nati, e alai se helikopa, ile mautanga se ngase Waikato. Whamawina i se tasio so upu, na tāpunia le itu a wala mo suenga le au onanga leo, ma na whaato atatala lava i le vaveao le asolulu, po le tūlao le afo le toluanga i atu le tūla e whaa. O lo whaasolo sa ili lingam suenga leo, e tusai ma le mafuanga, na tūlai mai ai le nei whaalawe. I tala i tālonga, waliputia mai ne le RNZ, le tāpenai o le alo Samoa, Chanel Harris Tavita, e toi whaawau ana tau mawhainga i le aua le Warriors i le neiva yaso, i le lato tālonga ma le aua Australia le Melbourne Storms. Whaalia le whaia onga ulo le Warriors, le toi whaiai o suinga le au, ono tūlanga o manuanga o se tasio li taalo le au a le Warriors, o Luke Metcalf, i le lato tālonga ma le Cronulla Sharks, i le vaiaso tāluai. O Chanel Harris Tavita na whailo le mata ino ana tau mawhainga i le amatalia o le taamilisanga, i le nei tau sanga, i le lato taalonga ma le Sydney Roosters e peona mawai o ana sikoa. Ai le lato taalonga ma Canberra Raiders, lea na vavealu ese mai ai Chanel mai le malai, ina wa a fialo na ao i le taalonga po le vaenga ua ta o le concussed. Ma le mawhai ai lo ona tue taalo i taalonga na so ai, lea na sui atu ai loa i le li o Metcalf. Whamawina le tele fo o suinga e ono whaia le whaia o ngā ulu a Warriors taluai nisi o a whianga i tūla fono le tālonga laka piliki o lo a whia ai sui o lana au. Ai o le mea mauti noa o lea ua toe maua lava noa Chanel Harris Tavita e a mata le tālonga ma le Melbourne Storms. O lea tālonga le a whaia le AAMI Stadium i mele pone i le afo le tūla iwa i le aso tonai asa sumantasi o a Berila. O tātou telefona au mwhaina tu whātasi Hello Radio Samoa mo lau whaafunga angale ni tūla o le aso whaaftai whaafunga mai tau whāsaufua. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Na taina a o e o poina u i le siva a o ta feliu liwai le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai sa sisiva pea avea o e maupanga i po umalava pasafa amasani a o ta veo ai avea pea o e maupanga i aso umalo uolanga manaya a ota ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa u pe ese mawhai sa sisiva pea avea o e maupanga i po umalava matafa amasani a o ta veo ai avea pea o e maupanga i asa umalo uolanga. I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music
that you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Betem a fire on a tar, si va fair. Avea oe maupanga ipo umalava matafa amasani aota feo ai avea pea oe maupanga biasa umalo uolanga. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima ivokulu amo. Le taimile kula wanchi Radio Samoa le nivang ole Aoauli le wa se fuluma le lima minuto uta nele July lua ya o fa pele ona tolu ulu mai pe wanga i le nivang ole Aouli I manu kau nei e tonu manatu lo fa pe foi e le tele o pi tonu o au kilani I ni usila nei mari usila anto Antonu o le e tatu te whenga iai ma le ma ulu le pe o le iai o lo palasiti munga I nisi o no whanga ona o le afo lapta inga I pe ona mainta wina o le wha o vaianu le asa wha pe leo na nga yantu e nisi fo I o antunu e au fia ile antunu o fiti I le nei fo I veiaso e ama o le la e mai e ono o mainta wilinga o ia matangi le tu I mantu o au kilani nei po le motu I mantu I le whae unga o le nei a veiaso o le mafuangana le wale ina maita wina le tau wha tau savili ma le parasi mai fo I o timunga inisi o taimi ona o le o le a le da o whae ngoina o vaianu e wile if you feeling nga fa talvantu le ding hang ola woli la mai mo mala fa funga Samoa tono mo te malawa for le finga wenga tono pisinisi o company o lunga le telefa pefoi e lunga le penga te fa I langi e le lalo langi anto e lo e ma o mai le tatu tu fa wow le ding hang ole ha woli ma lo la vre o sai ma lo foi e le tawa tai le paia ma le babano le tatu tro ole tanto wana leo fa mo tasi ono tesi mala tasi Samoa
to telefon le manu le tonu o lo ma fa fonga mai ai le ding vai ngola Aouli le dawa te le tolu ya to e lo fengai foi le fana wa onga male vai aso mo ne le la tu wanga e pe ona fenga yai ya en boli le fa malo mo fa jai le to fa po le tlinga ya te pe le to ma tanga mai le town le la si uri me foi stimuli ma on to lo ta to ma jai le ding vai ngola Aouli si uri foi le July fa le programme on le Aouli ma Fofogamua mai le ona na to lo ta to tala mai tulu o le Pasifika male lanolang ya na sui foi leo le sema pa tasi mele fionga ya le tau sevea ma le polokalame o le ngā ngai fo faiva se i ori ele Julai ono i le afiafiana nei. Antonu toa tele tangata o le lanolang ya misela vatangata i e tutonu o le tunu o Amerika ia ma le tunu foi o Iran o le sa fa tali uma i le folfolanga le sa folfola le li pandemia li presidente o Amerika le li o Donald Trump le sa i sa roi fa bea e o mai lo i le so e le itatalaina le o ngā sami foi le o le Hormuz Strait ia po le Strait of Hormuz o lono winga o le a fa tafulaina ia le tunu o Iran ai mai se ai ona tangata ia ma o le ale toi va iani tangata Iran i tonu o lato wa o ngā lau ele o le talana na tustusi ele li presidente ia Donald Trump e lunga o lana social media o whaingoina le o le truth o le social media o le truth ia e teipe umalava o le Twitter le o whaingoina ne o le X ia ma le Facebook e pe o le tau teletato o lea o lo o wha o ngā ina ia ma o le au nanga nei ta o le truth ia e ona ina pe umia ele li presidente o Amerika ia Donald Trump o lunga la ina le na mai tau ina o fisi mafa o la fonga sa va pelea ona ia ta ua ia i le deiva yasu pe ta ila o le tala fia pe ona maua i le deiva ingo le awo ia e pe ona fa ala wi lo mai fo i le ta ona lila o le tala fia o lea ua fa ilo mai le li president ia le malo lo ai po le fai o sina koma i le taua le i le vao Iran o Amerika ma le tunu o Israelu o le ceasefire pe ona fa ilo mai e lua vai aso lona umi ma e mawhai fo o na toi wha popoina i anisi aso mea atu sai ia ma le whianginga pe o fituna inga o leo lau whaia i le teminei i le vā o maa loni i topu o le aso nafi na tāna sanga mai e le tunu o Iran e le tai la tau talia i se ceasefire po le tau fia mo sin taimi le tau mau le taua se i vanga nai ua talia e Amerika mai sala elu ia ni o la tau mana onga o nisi o nei mana onga e au fiai male a waia tu le turu o le panona le po muso o e sala elu i nei fa talananga ia ma le tala fia la da e le so o le wa tau fiai mo sin taimi o le dau ta inga ina ia mawhailea ona te tala mai i totonu le lua vai aso lea e le turu o Iran ia le Strait of Hormuz ia pole o ngā samilea o le tua o iai ia le turu o Iran ma le turu o Iraq ia whapefo ia Saudi Arabia wha solo tuai isi turu i sasae tu totonu a whaila o le anta tala le o ngā samilea Iran o lono winga o le awheo lolo le sua o le mawhailea o na awina mai fafu i totonu o le nei lua vai aso. Ia, e fua fo i lalea, pe a fai, o le a vave o na tali antu company insure, o le a lantou te underwritinga pe lantou te insure ina, ia va asuau, o le polokai o i lea o ngā sami, i le ringvai tau o le tausanga. Ia ma o le memonia lantou ia, o le mea na wale na tuaina nga i le fua va tau a Amerika, i totonu o le o ngā sami lea, e au mai va. Ia wai, e faisi lantalata o au tafa fo i lele o le pi o ngale ia i le pi o ngale i tutono le hunga samile i lau whanua o le tunu o Iran ia e wha ingo fiela o na tawhana mai eini lo ke tipo ni pomu mai le lau ele Iran ia mauno a whai nai nei va asuau e ele nganta foilea o le nei e le vai asu pe walua e vai asu tarawai le na sa weile ta o lawa a matona tau pomu e le antunu o Iran ia lalo le afo ile manafa fo ile le ole o ngā samile o lonowi
te lea le whaafitau. Ai pe o le mata upuale da lea la ina whaafingata. O nau e se mai wa aswap. A whai e le isa company insure o lātou o lo lātou langolongo ina pe lātou te whai le insure nei wa aswap. O longo ui, na pawale mea lai ele mawhawhore tangata ana le wa. Oi, e le ila se mea o le ahalua i fua. Ia wa o le me tupu. A whai e sau le wa aswa u ai pomo e Iran. Mō le wa aswa o lona winga. E le koe mau. E mua. E le toe mau le sua una wa masa mai e lunga ngā wa. Lua. E le toe mau le tau o le nā wa. Tolu. Ia e le toe mau ma le au wa ala ye. Ia. O le whaafenga tānai pio ni. Ai kālu sia. A whio le wa amata. Kuso le tunu u le wa. Wa tū i le o ngā tonu le temine o talaronga ia. O le tunu o Pakistan. O le tunu una o le wa tū le o ngā tonu. Ia ai whaanga solo ai ia wha talaronga. E peo na whaanga solo i le temine. I le vale o nisi o teitai. Ia mai tono o Amerika. Whapea fo i le tunu o Iran. Anto ai ma le tunu o Isla. E luma le tunu o Lebanona. Lua lewa yaso. O lewa tati mai ei a le avanoa ia mai talo sia o le a mawhai o na sao mai ei le tele o waara iei tonu i lea o ngā sami i le teimi nei. Ia mai o le tūlanga fia le nā mo i tātou uma. Ia wai le ima se fia wa ai antu i news. Po ni telefon o sau se tala. Ua fia afe tangata. Tangata sa vili. Po tangata anu lau tele. O le tunu o Iran. Ua mawai o lantuk soifu. Ua le whalawhalanga le whamei e le li presidente o Amerika. E ta pomua auto wala lang papa. Ta pomua tuai. Ia mana o whanga i ngau si ele tau ele tise. O le tasi o motu le na ta ua stasi o tātou polkalam. Ia e umia le tunu o Iran. Ia o le na ta pomua Amerika ni sifo i o vaenga i tono le motu le. Ia ma o ina. E tele na tautu mai ai i le swau. O le awina mai ia tunu e wha mai swap. Ia e peilau na ia le tunu o Singapore. Ia ma le tunu o leo Korea i sauti. Le sa palai mai ei ia le kako swa tātou pingsingi. Ia ma le kako kiso ma le pingsingi valele. I to tonu o ni usila ding. O le tala fia la le da. Mo i tātou. O le temine i o le na maranga antu i Amerika. Le i minister o le vaifa for ni usila. Le sunga ia wa vasa mana i Winston Peters. E whailoa i lea ma le whailau tusi o stete o le malo Amerika. Le i o Marco Rubio. Ia, a tono le fsilingia i le totel. Lea le mafuanga nale, nā lule li i minister le vaifa for New Zealand. Ia na fsilingia i le autustala i le mata upu fo i le pe ono avatu se fita New Zealand. E feso swani i tau whainga ia le malo tele o Amerika. E pita ia, o le temine, ia ele o yestu langa whapea, ia maa o le tala fia le na, a wā o le soifua mau, pe a whapea lea o na whanturuina le tūlanga, o le isi antunu u le makua i le kanka i ele li prestini o Amerika i le temine, o le antunu o Ausitalia, ia e whantalo whantua i le tātou o tunu, pa ia malu Samoa lo e mapapa au i nei Australia, makua le fia le prestini o Amerika i a tautou. Ona o le te ina e Ausitalia, o le awina atu lea, o sana fita, e feso soani, i le no whanga lea e whaasa o lo tome i vaaso au. Ia, maa lua whao taiali Australia. E wa e pe ona whaiatu, e le ngatai mawai ia vaatau, mai mawantu wai. Ia maso i fua o fita, e anga i entuai o. Ia o le bea lako, se wanga foe Amerika ma isalai, le la tau mata upu. Ia mara vale mara tunu o Iran. Tātou talima iaila ia le tono New Zealand. Na saulo i tua le tala le da. Ia pei e tau tu mamai nai fo i lele. Ia le tūlanga e peo ni ele wha le tonu. O le tātou sapalai o le suau. Ia pei lau na wha lau i loa mai. I le Aoauli o le so. A mato mai lea i le aso sana se i mawai today. O le tātou sapalai lea mo New Zealand o lo ia i lunga o le lau ele. Ia malunga o le sami il tibirei. Ono se fulu ma le lua aso o le pensini o Tavale. I le nganta i lea o le tiso. Lima se fulu tasi aso o lo tutoe i le tibirei. Ia pensini o valele lima se fulu tolu aso. Ia o lo tutoe i le tibirei. No pasi mai nai o tawa i le tae o na lila. E le pamping singi ngai whapsangat. Ia mara shopping center. Le pamping singi foi lele
e na lo wal watu wa fa nga ila ka yo o le ke le yo le fa silsila ngala ku si iluma fa mai unavailable lo no ua makwale ima se pensi ia o i tawana tātou fuafua iai po a ia ngā ioinga o a me te tawana tātou whaanuina i le tātou se leni ia wa o le si tūlanga le wa maitawa o lea ua si i tia antu i lunga i le whātala ia le tau o le kiso i le teiminei mō tātou o le whaunga ina ta vale anu le kiso o tautanga ta pito i sio na maftia le ia le temilni a wai le ngata o le anu ilunga le kawar kiso le waia whamai o le kamparia le zed ia o le waia ia le rātou taulena o le kiso i le teiminei a fuala ia o le ua sili atu ma le whaaluaina ua savali vanania tu le kawar kiso le kembiriki i pamu pengising i le whaatoluina Nioe, e wale sakala monku ai le tupu mai le tauale ele yo o ilunga lua tala ya ole nganga par kau wa ye le a ko se ngoma singa le le fa me wa fatala le tau o le lita o le kiso ye le ngaka la si ki o ka o kiso ai o le ya le tau vo le on tanto kilomita o ta vale alu le kiso ye into tonu o le to une o New Zealand ye longa wingala ye wala va foi ko ai Vale sanku wai ai ko ngo fior kiso yasola ya le wotau tanga ta mai le temildi ya ono le tele o ta vale mama sing ale au feifa to anga o le fa nga ina ile tanto kiso i to tonu o New Zealand Susana foi sisi kur kemirgi o ma kwa ka ngo fia ku le alu ka vale pingsing ye por fa nga ina o ta vale pingsing ile temine ya na ino kiso le ka ule o sa ngi ko ya nga o le mea ia tātou ona sa ele ai se wha mama avenga mō le au whaika amerikiso le temini ioi e makua le ai ma se wha mama avenga ina ua fisilingia ia le minister tupi tamaita ia Nicola Willis ia whapefo i le li pāle mia ia Christopher Luxon pe o le ale tūlanga o le au i ele wha mama avenga e le o iei fo i se whiranga lo le malo New Zealand e ave ese ia le la fonga i lunga o le kau o le pengisingi ma le kiso i le taiminei. E na paume ia o le ua wha maluina talo mai le aso nafi e ma le amtanga o le lima sina o le naua si i le titi ia le tau amini ia le afoi ia le tātou pensione maua le pensione o nau si i tia le titi lunga e le ngatai lea o le naua si i tia ia le tātou tutongi ma walalo i tono New Zealand. Ia fa popo tu yai alauni o tamaiti a onga o le nafo o si lai titi atu i lunga. Ia o le fa mama avenga mo ainga ia e le o le fa soa o le ana amataina i le aso nafi ia lona fa maruina. Le aso fitu leo le masino a perila mantua le folfolanga fo i le tai limas fultala. Ia ngawa kaunga ina o limas fulkala kanu mai le aso nafi. A whaina ili i whai aksesia oe o ngawa in le limas fulkara. O longo winga, ngawa umangka umafarkaka ngai o le bakery i le ngā limas fulkara. Ia, pe limas fulkara pea, a o le mentau o ngawa maua sina fe soani lai titi. Ia, o ka kou e ke leko, o kou ngā leka i lua sila wafer kausanga. Ia, o ngsa, e makwale ai ma se wha mama avenga, ia mō tātou. Ia, o nisi nao tala mo e le rivaingo le Aoauli e ta tala antu le tātou mafutanga. Ia, matoi whaantalo whaantu le mai mo mala whaafunga anga le tātou tru. I le rivaingo le Aoauli, talo sia. Ia, ua umafoi se tausinga o le rei aso lulu lato, le aso le tupu. Ioi, ia, luke vai e kui whafofa malu mai lava winga o le tau. Lona winga, e le au nganso o na whiawai. I le rei aso wha malu koe wha timu. Ia e si wha kalipe mo ia o mai lea wha le ka ua mai. I le wha i ungol nei vai aso. Wow, puniti ai o le la. O mai lo ufa anoa o ma fau
Vai vai lo utino taluai oi sunga Olo alo faili gatama Se ilonga o leo tina te mawhai Ai tu uia Saula o se aso se tali o nai o umana Fetu o le lani se ita mai Se a o le sami se ita la noa mai Ua mato le lasa o le poni sa Tu ai o folina Oe ole ari ole taimane A oita se mai ta avale vale Wa ole loa ina pea esea Ua whaingata i o se fufuanga Oe lava o sia utai mane moni Na u fili fili ai le wha maoni Malo utali tonu O lau lava sa eri Ai leva me ona umai lon keli Fetu o le langi se ita umai Se a o le sami se ita lano mai Tole la saule poni sa Ua lilo tu ai o folina Fetu o le langi se ita mai Se a o le sami se ita lano mai Ua matole Saule poni sa Ua lilo tu ai o folina 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 10 is a number you can count on. That's 10 names to call each other for backup. It's 20 hands fine-tuning the latest tech. It's hundreds of hours training together to be top of your game. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. Le big pots and more. Wa whaiti tia wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo'i o ngā mukesi. E whaonga i tutonu mufafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le big pots and more. O mea uma e te mana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Moore Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. Le Shine Dental, lau whale whaini fo wha moe moe ina. Lato te whaia fōwha te alanoa ngō nifo, I aso lulu tai tasi.
Dele Aoala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu whawha. Lua fitu ono onu whawha. Mo le Shine Dental e ia inga whapito. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Ole tātou taimi leo se antia lus fu tonu mi tolo toyo tā leo ling tulai tolu ia tā fola tolu na wada tulo tātou tala e pe ona tāpira mai elfal toya Miriama la to pamari mai le Pasifika male lalolangi e multibri fan salvati e la tuye le utiva ai tu le dite ole la vai pisi ala tu gan wenga tutu finga lo Filippa Talvantia from Wina Stefano, le mamto mai Glenn Enos, le gantailea o Anna Stevenson, Andrew Moiman lo leva before le trenga ya life forever, lau fa malo, ia po le faiava muale ina i fea siusenga. E rodi soti malapasi tolu ono manukawi o ni hanga. Ya, kile lopo fele limbanga e kangor kirfongia fele limbanga e avele pas. Le tulenga ya vai malo yo pure pepe. Ya le futua umai numango ana fuala umalo fa tenba tumai. Le uso ya Chris fuanga. Le vanga e mali uso le ko kuva kasia ulo maleli fa olari ya. Italia sia opo mai California e America. Ja, malo fa telema te mai le divang all the tua. Ja, alle Radio Samoa tasi lima eva tolu amo. Ja, malo het foi so sole ja Terence Hankin. Ja, alle vinga je ma ta faunga foi le divang ta wala tu sanga. Ja, malo la vani fa malo lo si malo foi. Ja, le ta fa fa. Ja, alle manga ja ko fa. Ola hela fi. Ai a kim. Ele hace pan o le moema ngo folin fali. Io ane te mali le pua, ma lo le fa malo si mai le nei vai o le tanto tua. Oh no, ue Samoa e wai la le basa. La le oe inu o le basa. La lele, oe inu o le basa.
sili la fafina e ataulunga ua mana na ia tele ona falesa ua faafua tonu mai maua sasa e isisifa mento tisila mosa mane katoliko Filetene Samoa ya mala maleta inaole sua le palua vama le sula tonga ya manatua utukula ngatala voine ya so kasemana ufa ali alimalu aetile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu ole tu filetene Samoa ya mala maleta inaole sua le palua vama le sula tonga ya manatua utupula ngatala voine ya so kasemana ufa ali alimalu aetile fa Samoa wana ole nanu so te filo malu now we are e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili loto Fofogamua na le sunga ia waino le rivango le Aoauli ma le pese ua whaingoina ia Samoa mo Samoa ioi Fianga o le rivango le Aoauli ina ua Joyce Funmale ono minuto o na tale o le July tolu e le tautua le Radio Samoa toi whaatalo whaatuipa whai o le whatoa e mafuto mai i le rivango le aso mātui au ki lani nei ia wha malu inga o le ta ia ma tolu wā solo wanga i nisi utaimi ia e malosi foi le tofa tau savili i nisi o no fuanga e le o taimi uma ia o le po le fiafianda fia so le mana wā soli Aka se banu luo le savili. Ya, e wha teina o mai anei le tae. Ya, ukam ko amat savili e mua koe maua foi le mawhana whana. Ya, afo. E whaia si vevela foi le leo le mawhanga whanga, renga mawhanga mai e le tae. Ya, tālu siala le ukau whiololo mai le rivaengo la Aoauli. Ya, wha Aoauli tātou wha talo wha tuai. Ia le vau pauli o e luunga po. Ia vape foi Rachel Sifa mala inga i Point England. Oi mole stuli bantea va pe foi matalena palamu o le mahuto mai na sini Australia le rivaengo la won e le tala le no fai tau tuai lunga i le TV tas ole kamalo ia po o seli na no e filana o kai se tasi o fale o le fale inga i oilon tona i England ia po Peritania fo ole mela o tupu ua tuu ia ia le tanganta le whainga wenga tonu o le oka ale ali i le ngarua ia mo meo sosi ai o akuna kama le malanga o le chicken and chips e taunu ua tuilo na fali e se sosi langu i kongolanga o lana pepa fo ile le da amatu ilana tau maftanga e mana tuala e tele tu ai ngā sosi ai ia sosi nga manga oila ukam o le mele ka fai koe la ukala o le whaatau waa o le mengaringa kupu pisa o le sesela o le sosi den ku kongor kanga pepara uka male ngāri mga i le whale ngā koe ma sau mai ailoa sau i le whale inga o le sau la sau malanga mea ainga o le mea ainga rua kumunga i manga sosi ua sau ailo ma le whanga me ka alo sau ailo wha a fefi e le ngantai e wha a fefi ua wha o lima ailo e le tangata whainga aluenga. Onga ole se o sosi anga waku ilang kau mafukanga. Ioi. Ole ala le meni tupula utamale. Ia, ioi, e le kele a se piko. Maua anto e leo loka, tu ilu malafam sinonga, le ala le mera o ia ilanga sunganga, ia, maistato patipati. Tolu tausanga le whalpuipui. Kolu kausanga i le whalpuipui. Ia, ona ole sosi. I se kako whauka ia.
Atonu e ni tai e tutupu e ni me whape a tātou. E watu lau tau mafutanga mai le whareainga. Ia atonu e le o malia i lau whirangano. Ia ona e alulele, vai, o le whingo fie ia. A whai o nana e tau mawhai se whareainga, e whaalonga o kufoi lele pe te tofo atu i lau mea tau mawha, e le o le tūlanga dai tau na ia. Ia po o se sosi fo i po le masima po le pepa. Aua e ke whiwhi, e ke koe whai ai, wha mole mole. E le o le mele leo ke mga o i lau mea ai. Ia wana e tongi le tupe. Ai awangi o ka korima ke ma vavela o so i leika. E si wha ukala ia. O le whanga me ka alo lenga whaonga. A o le ua koru kausanga i le whalapuipu. Ia talo whai mate. O nao se tūlanga vai tele. Ia le mele o le le fie le sosi. Ia se wa ia e le sosi eri. Ia se wha uka ia e nge mea o le sosi nga senku kongoranga o langkanga pepa mea. A o le ua sawa i malefanga wha a fefe wha o lima. Ia o longa winga. Koru kausanga i le whalapuipu. A o le meni tupu mai o lontona. Ia, a o whape i mailanga kouru ngi vaengo le au. O le asau nginga ngā sa whai i ko kongo se whale ainga. Ia tātou ono sa, man tātou lava papale. A wā o le taimiliri. Se koe whai aku. E le ka wā kua se au whai niu se a mayenga. E koe pu e alo video, ia mau wata. E tangata na iau au tafa. Ia ona tuurole i lunga o le social media, ia nga whapele. Ia wa ai, si kako whauka iai, i le maa ngai o longa of kingo pai pai. I le maa nei o lona i whaitanga. I le au le lei o lana ula whala. Ka fio rai. O mea na o lewa tutupu i le rei waitap. Ia kako whai keki. Ia ma lava pele o ngā i mene i o no whanga whaitele. Ioi, a se se a kula ni so si lau mea aipo lau mea kausami ringi yasu. Ia ongo sa, ai aue ki alu e sake ma e alu e a mama. Ia mena re ma kūlu mon whamsingonga, kōlu kausanga na whalpuipui. Nika tupai i oe whamtai, whamalo, ia whawhekai kele. Ioi, whamalo antu ia whalanika tupai. Tai au levi, ia male ainga o le mafuto mai nei manuka. Ia o mea kukupuri ngi o lang. O ngi ia mea o mea ai. Ai vivesi ai lava datu. Ia mai o ke longa leo kaufeo lolo ale me fo ilele. Ia wai le whaonganga ka kungkanga pepa ila ui mea ai me ngi o whaana malavi. Le ai. Ia le ai ngai ave ale i poku. Ia ile ai sia faina. Pa wale mea va ai se si ke wa ma ona ole over kausang ile nei fo i vai tak toni wa ma kwa ia lu mai lunga li ka wolo ole tele o lo vai timilde wa lu i lunga o la tuta ole melale ya a fa ya ngai la vala fa so alu male a ko oi ai a fa ile ai ia lo inga la firka la lo ma ko vuilit ka fa me se fuari o le kau foi o le whangususu e uia e le o a fia povi ngi usila se i tūlou. I le mele e kupu mai o. Ia alanga o lai ala i lunga le whaila fumat. Malu foi le sui le vau le whangai le povi. Ia mawha o ngā foi la ia leo le ele kisi. Ia e kakau ele susu o le povi le maua ele kako whangususu. O longa ui. Ia wa kau whanga anu le kiki runga le kau o le le kau o le whangususu. Ia Amerikana le sino mko. E masangia. E masangi e mea. O ai fo i o le mua nei, e le tau mate peni pese mai fea, a ia malama, o lei ano foi le moana, o lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga, o lei a Olei alava ole ngata I fale Eta ele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe Olei alava ole ngata I fale Eta ele lava ile taifana tautai ai lava
sauma e afe. Mana tuaina Sio uainga Ile amatanga sayai Ile matitiva Sio utamamala na matafangota Masio utina ile umukuka Masio mato faleo o sayai Etau patu lo na fola Ae atu la ua onga Ufa atali le faiva
Mauta ufui fui paelo Mala uamo O te savalile nu atoa E whaataua uwhangusea Se tupe mola upilia o ngā Ma mea whai asi o uainga Lele tango lima sia uai au tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile fale o na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salo fa o mato ai Wafaita ito alua A esusu e lava le famalama Mato e te paitua Ile whaingata ole olanga Nata ua sabaye na imatua Ele ngalurua ngaluenga Wamanuia e katauma Lele tango lima sia uai au tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile fale o na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salo fa o mato ai Ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile fale o na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salufa o mato ai Talafalapa malu le soifua o talafo o le Radio Samoa. I ripoti au pitola tamai o le taua i Iran wa whaero mai e le CNN wa Malia Trump o le a tau fia whetawinga ma Iran mo le lua vaiaso a ia mariri atu Iran e tatala le Strait of Hormuz i le teimi lea ma o li ipotia wa mariri ane fo iei Israelu i lea tonu. Whaeroa mai le whaaringa lea Trump ina ua mai o na whaia le wholasanga le pālemi o Pakistan o Shehbaz Sharif ina ia whaatino le tonu ai whaanga soro ni whaataranoanga i le vau Amerika ma Iran. O whaeroa mai e sui o le militeri a Amerika wa tau fia mo le teminei o so whainga Amerika i te tonu o Iran ma ua whaeroa fo i e lea tunu ue pe o na ripotia le CNN o le a whaatulanga wheo inga i le Strait of Hormuz i le teimi lea tau fia i whetawinga. O se vaenga o le marienga e peo na ripotia sa whaeroa ane i se pepa o whaamatalanga mai le Supreme National Council a Iran o ta waile maria o Amerika e ave se uma sa po sanctions sa iai whaasanga i a Iran.
Sa mata i tua le lalolangi le mata upule nei i le so a wā o le tau le valu i le so taimi Amerika e mai ai le taimi na whaatulanga ne Trump e umai le taimi sa tuu atu i a Iran ia ai tatau na tatala ai le Strait of Hormuz a le ai o le a whaapalo e Amerika pomu i ala lau papa manofuanga o power plants i Iran. O le pōna pōma le tae awa na leilana wa ai ai tangata Iran ua wha poto i runga o no whanga nei, ma wha taari o le oai. E to o tele la ua fia i le tonu ua whaia nei, e manatu ni si talo sia, ia muri ta i Amerika lea tūlanga, ai wha pia fo i a Iran. Ma le Vaticano wa liputia le 9 News e saunuanga le taitai o le Kalesia Katoliko i le lalolangi o Pope Leo the 14th e whaatatau i saunuanga Trump sa whaia o le a whaatama ia tangata soifua i Iran. Whai mai Pope Leo e le taliaina ia tu ai ngā saunuanga. E maise o so se oso whainga e whaia isi o manga o tangata lautele e so lia ai tu la fono whaamamalo. Wauna ia ia le pope tangata Amerika maisi, ia wheso o tai o lātou tai wha kongresi, ia te te atu i taua, ai ngā lulue mo se while mū. Wala uri ia Pope Leo tangata ina ia manatua, o le while mū o lo mana o mia, ai maise, o le tūra i mai o le taua i sa sae tutu tonu, ua tele ai le maulu i tau i le soifuanga o tangata lautele, ma atiri wha o sofia i le ita i le lalolangi atoa. O lana whautuanga i taitai o le lalolangi, to e fo i le lau mo whaatala noanga, e sa idi ei se tali ma se while mū, ma ia manatu i nai alo ma whanau e maise nei tangata, o loo ngase, ma soi fua o loo a awhia umai le bevesi o loo tūlai mai. Whairua le ripoti o le isi popo lenga o le Vaticano e mo tangata Kerisiano, i le itu i saute o le panona, le ananga i atu i eini whesoasoani o le Vaticano i le vaitau o le eseta, ai whaasaane. Iau sa talia wa whairo mai le vai tau e lua whao lo a mata whaatupula i ane le maralosi e lata i Australia, mai ono a whiaile atunu i timunga ma mafa mamatangi e mai se lava i ngā tai whale o Queenslandi. Ta ua fo i o se tasi o neia whae ono a whiai au sa talia, a lo i ai pele whao maila i le vao le atu Solomona ma Papua New Guinea, ma ua whailo e le vai tau e ono wha soloane i le tu i mātua Queenslandi i le whae ungo le vaiaso. O whaelua fo i o le isia wha o vaianu le asa lata i fiti e ono wha soroane a nga i le tu i mātua New Zealand. O le isi fo i a whaolo a mata i le vasa intia o lo lata fo i le tu i mātua i se sifo Australia i se sifo ma fiti. I New Zealand o le minister o le vai whafo o le tunu o Winston Peters o le a whaimalanga atu i Amerika i le vasa nei o fuafua le a whailo i eima le whailau tusi le malo tele o Margot Rubio ma isi i Washingtone. Whai mai Peters o le wha moe le a whaalau tele eiso o tanga tau le puipuinga, e mai se upu whai o malo, e mai se le nofo malama o tunu e lua, ma mata upu tau le Pasifika maona tua oi, a mai se ai le taua i sa sa e tonu maa a fianga i lo lato i tulangi. Na ia whaeloi le Radio New Zealand i teimi o vevesi e peo na iei nei, e tau o tele tala noanga whaafesanga ai. O le aso se fulu lau le masina nei e toe taniu mai ai, le a whai ngā malanga. Ma le tala muli mai New Caledonia ua whaini whaatala noanga le pālemi o Wharanio Sebastian Lekonu ma whaipule o le New Caledonia e whaatatau i ese inga i le wā o vaenga whaupwhai le tunu. Whaiaia tala noanga ina o te ena le French National Assembly le pili sa whaaulu o le whainga māloa Wharani le asolua o Aparila. O whaelua e to o tele whaipule o lo a wai whaatala noanga nei, a o lo iai fo inisi o lo whaatu i ese ai. Wa toe mana tu ai fo i le to tele be vesi sa tula i mai i New Caledonia se teimi le i mamau atu, ma fua lava i upu whai o māloma mata upu whaatala noina. I le o toe mamau whaamatu mai se wha i unga le vasenga o whaatonu i Paris, i le mata upu whaatatau i vevesi sa tula i mai le atunu i le lua afe lua se furu ma le wha, sa to tele soifua na awhiai. Talai a le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso, manuia ngā ruenga o whenga iai. Nā wai whaafonga i se o totonga nau tātou tala mai le Pasifika wa pefoi i a tunu o laulangi le na tu whaatsia ma awiratu e le whalatua i a Miriama la toa po Mare o la mwhaiona i toi whaafonga iei i le tulai wha i le whiwhidei
I lona toe au inatu. Mo te bere o venga le tātou tala o le tau I le rivaing o le Aoauli e pe ora o le baile le official le va ai tau. Wala vai lo si le fia winga o le tau langa I atu le poana nei a toai male aso a tai au. For mai le official le va ai tau o le soi au kilani. Venga mole soi au kilani tōru wa vasalo ai I ti munga mai ona mamafa Inisi o taimi I whiololo mai taimi o le Aoauli So viliangi mai le so mai le tu I saunte I sifo O le mawhanawhana mo le so e luse fulu ma le tolu tikeri O le malu I le poana nei e pauantu ia se fulu lima tikeri O le angoto le lai le ono midu te ai le ono I le afie fidei O le venga mo le aso antai au Whamai e oso ane le lai le toi lusu minute le tula e fitu O le a waoa mai oro iai le tulanga Ia o le a waoa o le tai au Ia anto ai mo le pua o nisi o no fuanga E angi maluma I fo isavili I le aso antai au Tue whantalo whantua I le whafunganga le turu I Samoa I lungo le tasi ono tesi ma le tasi Whamoa le Radio Samoa E malo la blanganu e malo le unsa I le reia so lulu O le venga le tātou tala o le tau mo le so O winga o le tau au susu o le savili o le vaito e lau savili mai mātu I sai O loo a fia I pēr Samoa mai au mai au matimo I nisi o taini O le tala fia le I se whautuanga po se laptainga o loo wha malusia mo lau whanua umo Samoa I le taimi nei O le venga la mo le sofa mai a wawa I nisi o taimi manai timo tōru wa vasalo ai wha peanai wila ma whai titili e ono iai no fuanga maululunga o le venga mo le soa te amo Samoa o le a wawa I nisi o taimi ia atoai foi manai timo e ono tōru wa vasalo ai Tulanga nai pio rei winga o le tau I le so atoai foi ma le soa te ao mo I tātou nei au kilani ma Samoa 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Walter VLT. Fa'apaleni ai lau va'alele Awane ia fa'atali Le talofa ban o ai o le tali Va'ele fe'ela le ta'ami o ane I tipu ai o se fa'ala lave lave Eva mai o e awa le popole Se tu maloa le fe'e ia mole Lue, lue O se mo I se o vae Se lue, lue Tu e lua loa I le fe'e Tu e lue, lue Ma e tene mai I le pese Tu e lue, lue Ale ni pia de o le fe'e Esa utala le anga etele I mawaina la umai le sa nganga ngai naina ono saila ya lo loto ta eva veva lo I le fale olo mai su e mai yo se tala fae va sa mai lunga lue lue le yo se moi se ova se lue lue tu va lua lo I le fe tu lue lue ma etene mai le pese tu lue lue me te dia me le fe Poco
It's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. O e sauni malanga I Samoa, maratua lola moana rentals o loo whanga solola na whaapitoa e luse fulu pasene e pa uma o lalo ai tutongi o Ta'avale pe a tolu pe silia tofo i aso e te whao ngai na iso se Ta'avale e mawhaiora pikila Ta'avale maile malai wale i whale ono po whangali I whaapelo tātou o fisa au tui ala fua pe mumuri e tofo I le whale tani malo o loo e wha mautu ai ai ngā whaapitoa o loo i ele tātou insurance cover te fili mai ai ina rei tupu se whalavelave ai o loo I ele wha mama avenga Maratua o loo iele tātou account in New Zealand pe lafo sa ufo I le moana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy pe wha o ngā lau credit card e wha antino ai le tongi ina o lo sa mori si wha amtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha ma talo sanga e transfer o e I le moana pe asesiane I le tātou Facebook o le moana rentals po le tātou upena ta wha ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupaanga e taitoro ina oi a oe malanga asiasi I Samoa. 5 is a number you can count on. That's 10 shoulders to hoist each other up. That's hundreds of miles traveled together. That's thousands of memories made for life. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. O mana mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Imata au po pe yo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata upu tau fe malanga inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy le nei. Fofogamua, mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Ole te mila mula wanti le use anti as fulu mala lima miru tau te nei le Julai tonu whafunga le turu I le wadatu tātou tala I vai whanua mai le Pasifika ma turu o la langi pe o le funga datu e ma tapareina le whantua I Miriama la la toa pomare a whaina e misia o la mwhio le te whafunga I le Julai e wha I le awhia nei e mula te whareifan tala whantua I le usu ia arona sila ma le latu o whinga aruenga le usu ia pasa witness mapusua mala inga dai Brisbane Australia ya maruia te lele whenga iei ma tūte ma whaiva no whilima ole nei a so lulu le amarisi vai ngarengo wai e kuai le lei steimi ona toe anga I tuleia ya e ole a whanga so loa tātou musika wafui alo ngofo inga ia ma fo puna le kuka o le a whaile nei a so lulu I la tau malo o malanga mai mo ngā ruenga whawai taimi Talavatu, dai Hawke's Bay, Napier ma Hastings, ia me se fwoi tātou lei nai au se tā lia, o naua tai tolu, tai whā, tai lima, tai ono tau sanga, e maanga ia mo le meo le mo le meo fwoi lelo le ala mai le kai au, le alu le aso ka fuare ngu, kangoa ko le wale le mafia fiel se lengi. E malanga ngi sila no kala ya ke au eke koe fo I mai. Ama wana ko kongi vai aso kai kasi ma eka ngai la fo mai. Ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye. Ako le masinga au o e Teresa wa ese love vibe. Movie ile kai po ai le kai. I reply mai ile leva ole po wanga le good night. Boa e winga ngai me kinga ma yo lo fai ai. Koe fo I mai ngai. Ma mo elele. Hey, kai fai ngaka. Ue mama akulava. Okay walele la. I don't know I say wasili ai lo kalinga. Fukanga o ke ofo ilole alofa I
fua anga komule likeli sanga o musukele ai. Posta ko o story nga ono maka ekele feel like. Fai mai nga ke pisi ai over ai kusunga nga ke online. Hey, kai fai nga ka. Ue mama wa kulava. Okay walelela. Aluloa. I say wasili ai no kalinga le kama fukanga oke ofo inole alofa iyo maka. Kelisa, ofenga yelo mafofa. Ke faya ko nga yesa ofisa. O leva nga ulele yako kakfafsa nga yesi ekala mo sa o mayako la mele kupu ile vale. Afayo sisi ukeleke ya ikaukala sa o mai. Mai lolo fifa kali ya kwa kele ya ngomai. Umakula walofa ola umalo si umakula ulife. Ua owilongi ekelelele. Kai fai ngaka waile fama ongilava. Okay walele fa soy fua. Oh, I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa iyo maka. Oh, I say wasili ai no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa iyo maka. Yeah. Feel my Philly kula rangi kaya. You still shine more where my money. No matter where you go, no matter where you are. Oh, shine. I didn't know that. Solo, ayo, solo pa, manambo aulele, awe ratayala, awe si umbo, faperma si upapa. Afia ilo ngayo piko u, asia si mai si o mako, afio ai le kau fia mali e ko ka papa, afio ai le lako kama, le alo ali ku pole sava, uso ali ka
But if you're going to switch for Lloyd, take to Lomo young man, we're going to my favor, lo filimo, le dia, Aoauli, fa timu, joy, fa ma, lumano, le solulu. You know what joy looks from the Vanu Miru, joy on the channel, late to la efa. Joy for Jonathan, joy, the Pocamilla, Aoauli before Boya, joy. Malawa, fa funga, the divine, Huli, and take to Lucilla. On to the Wemba, and Michelle, time to Walla Leo, Tassi, or no Tessi, Malatassi, Famo, di Samoa. Matuo lena ja uan tuile so ana nafi ani se pitonu tono au kilani nei na fa malo sia le fa puraina o le suava i tau mafa foi lelele maua mai le paipa le ono le sia male le iko laile sa fa pe ona maua ini se pitonu o lewa fa ilo mai le tana fia i le so ya ole dawa toi fa le au nga ina le tatu fa silsilanga na Mopi Chinook, Epiodafia, Hillsborough, or Mount Roscoe, Royal Oak, Yama Three Kings, Yama Olamafuanga, for me, use a tassi o paper. I oil no fuanga lea sa fa peona, le fa mamma yel suavai. Ya ole sa fa le ton, olamafuanga la le da, ole number way le swampa, le siamba le da, ole equal tassi now paper, e fa mamma le suavai. Ia lele fa mai wa umana suia ia ma ua faia fo ia le tele o mau test ia o lela ua fa mau dia mai ai o le na ua makua ma a toa ia le tanto suava tau ma fa mo pi turuda LFI Mount Roscoe Royal Oak Three Kings iva before ia Hillsborough ia ma lo fa taile au fenga wenga o le tai ona le lai le July se fulu lena fa i lo mai ai Yeah, ole mafuanga le da ole single water quality monitoring tap. Yeah, le sa fa ya le susuinga ma ole wa uma ona suia ma ua faia foi test ia ole da wa toi saunga le mu ia le sua vai tama ai fa yo ngai ke manga o e fa alu lau pawa. Ma e fie lango company e le tise. Ia fa puna pe la vai wa le fa me le va engale. Ya ole da ua matua saunga le mule sua vai tau mafa e ole vai mafa mai ti munga i le dei vai ngole awo ya ole tulanga le dai pe o te yaita e le tulanga ole fa o vai anu ole fa mai le official va ai tau ya ua fa o popoina leono a fiai le tu i matu ole motu nei ole North Island o New Zealand i ta vilinga ole sa fa malos. Ja, mai olo yeile a faye tu mau yelo na la savili. Ja, e pe ona cha wa mai. E ono a fiai ele tu I man tu o North Island. Ile a so sa a so nei. Ja, ma tu foi mene yo a fama matangi balos. Ja. Ele pe yo le lo ka vale foi le al sawa. E ye le temi su yele me angi yele savili. Ye manga ye le ta vilinga o matangi o le fa. Ia maono fa le au ngai nai ole talo la na timile ia aru ese ku ngi fa bangi sina ole kinga inga ka ko ka o pensing ai a sa lo foi male fa lo no winga o fa le ngai na wa elitisi o fa le ngai na tuai manifali lolo vai a ko ma wala le va ko foi si lo long so ka fiola ia ka ku Ja, ole fale sa va pelo na fanti island tru offici. E si ka ko fa kalila pe ngo si ki ai lungar ka worka ko ka lo voi le fia ya ka ko. Ja, mai le tru offici lo no va longo me lo fa ngo le ven so de. Ja, ole tala ile tanto container le mai e talo mai sa mo. Le tala mo le fio ka ya le a tau save. Ja, male la tu va ngale a wina mal container na talo. Ole a wina mai le tanto malo mai sa mo. Ja, e fanta wina tono ni psilani, ja. Se ye fiu mai lane fiu nga ya li ato. Ona toi fa amana tuantu leo le no fanga le fanta wina. Ja, tatu talona mai sambo. E ka kou la ngai piko hui e peonga ka ua. Hillsborough, Mount Roscoe, Royal Oak, ma Three Kings. O le nga ua, ioi. Na paule me renga fai mai e fa punga le vai. Ai le fa pe foi le ke fa kali a se longa e mama le vai inga fa e haru le ke fa malu e le o ye se le poka inga fa pe nga a mea yo e fa punga mo le vai inga fa e fa malu o le ai le nga le vai vela nga e ola il pai ka lo fai so
Western Australia le fa mai. Ia o le kaua le pengisingi la o antu le ono tala i le kalo son. Kalo whaiari. O i Washington State. Kalo whaiari an tau. Ia whaiangeri le ko preskingeri. Wala whaianga pomu mga kaua soleri ua makwa ki ngā inga kakar kaua le pengisingi mar kaua le soifuanga. Le nei foi vaitang. Lewa toi lus for tolo minute. O le tale o le tulai wha. Savili ma mea e tutupu ai au le alofa na o alofa nei awa ele ai na vases o tu salilo la le nei le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e le matalasi o yo ta o watasi o le wala fo ina lo manongi baby wa ta su e ni manu fe ai fo le mili o wa o tolo la o mai le pongi sa wa ta o fi e ma fo le ma fala no o fi to fo le matang o fi ma salo ai wa ngalo sunga le fai ngo fi wa o wi lo le nei e ai le pelu ma ai e tu fa mata la ole tu mai wala vai o pule o la o bele pete musu awa le fua e te lulu e le to e fua mai le fua e te lulu e vale ai lo ulu se savini angi mai ta umai oh no. Se he pose te nga o le kufi siri o le mafau pi ia makia o e poke fa kau o mo o bia se fuala au o mai kamanga se valu se ko ai mangaku fai nga kawa e alu e ku mai o au o umi o le miki le mafai o nga fafang ka ika wa valea fi maua o se e fi maua se swing o le alo fa apea o lo au le le ua ave ma mika mikanga bei o se moli ua susulu mai le ava se fa fea o mai o ele pele pela pe masele fai kikiri mahava kafi e se ai uma leanga e ku mangile lei kalela vasi sila ile kele o mase lilo ile langi mo se fe sosoangi e maua mai le kali pe ai afu ma e kangi le se fai ka o nga fa mala ma fai mai ti o lo fangei o lo fanga aya se savini angi mai ta umai oh no. La oi nale ua sa mai nga oia e ua pule lava ye yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai a
Tilipetama Uepo toina Uma ila Ombi pila Wali kama Shawalava Famole mole Yai fo iselo matua Ufasina Famisa misa Wali tini Shawalava Famole mole Sivala ia ile musika Amole po Ifamanga ya ila weva Amole po Auli fusia la panga Amole po Etubu ai foi o semisa Amole po Au manipo Oi mafuko fote au manipo Oi a winga fote au manipo Boom boom chika boom papa o 5-6 low key no Kayla record show Son of the S-A-M-O-A way night and day For my people, the Maro people The Aoauli, oh my fight Yeah yo my la iya Vika let's go Sivala ia ile musika Amole po Ifamanga ya ila weva Amole po Auli fusia la panga Amole po Etubu ai foi o semisa Amole po Yai fo ise fafa finge Vai mashoa fasho pomoa Wali kama shawalava Famole mole Yai fo ise fai lele Fai sana sefe falai pankeke Wali shunga shawalava Fai lau kama Sigala ia ile musika Amole po Ifamanga ya ila weva Amole po Auli fusia la panga Amole po Etubu ai foi o semisa Amole po Sivala ia ile musika Amole po Ifamanga ya ila weva Amole po Auli fusia la panga Amole po Etubu ai foi o semisa Amole po Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A man from the city was taking a drive out in the country and got lost. He stopped to ask a farmer for directions. "Where's the main highway to the city?" The farmer answered, "I don't know." So the driver asked, "Well, where does this road go to?" Again the farmer answered, "I don't know." Frustrated, the driver said to the farmer, "You don't know much, do you?" The farmer answered, "Nope, but I ain't the one who's lost." It reminds me of the true story about the famous scientist Albert Einstein. Einstein was taking a trip on a train. When the clerk came through asking for everybody's ticket, Einstein couldn't find his. Worried, he quickly searched through his pockets and suitcase. Recognizing the famous scientist, the clerk kindly said, "It's okay, Mr. Einstein. I know who you are." A few minutes later, the ticket clerk saw Einstein still looking for his ticket. Again he said, "It's okay, Mr. Einstein. I know who you are." Einstein replied, "Young man, I know who I am, but I have to find my ticket because I don't know where I'm going." The well-known preacher Billy Graham recently spoke in an important ceremony. He told the audience that he had bought a brand new suit and tie just for that special occasion. Since he is now old and frail, he said he didn't think he would be attending any more public ceremonies like this, so he probably wouldn't wear his new suit again, not until he dies and is buried in it. However, Billy Graham went on to say, unlike Albert Einstein, I not only know who I am, but I also know where I'm going. You see, everyone lives forever. Our death is just a doorway that leads to two very different places, heaven or hell. And it's the road that you're taking now in this life that determines which of those two places you'll live in forever after you die. A Danish proverb says, "Better to ask twice than to lose your way once." You see, as long as you're still breathing, you can change roads
and the direction you're going. All you have to do is ask Jesus Christ to forgive you for living your own way and to help you start living your Maker's right way. Then you'll have the total peace of mind that you know exactly where you're going. Just think a minute. Fofogamua o leo vepese le everlasting praise le nivanga o le tātou tautua. Tolunga tuai le polakalamina o le think of it mo e ma o le nivanga o le aso leo joiva minute o Natalia o le July. Fa tala fa au dātou tātou tala I vai whanua. Tala mai atu o le Pasifika male lalolangi. Tolu amo. Tolunga tuai nama le tautu mo e le ringia salunu la sangangana wale tauta mali I le tātou mawutanga. Poto le tauta I le taimi sase la na vai te antua le tuolo tau soi forma le mata wola I le aso hata au tātou toi fisil fai lu mono ai le tuo no a mai atala mai tunu o le Pasifika malalangi I le afia finei o na fa wawina lea o le tautua le fionga yali antou savema le programa le nganga I fo faiva au ne emisia le tātou programa sani o le fo malu I fale pe o le tāpena mai el fel tua ya me e mele palamo ya o le loan market I marisi fo Joana Malo le fapele on mafuta mai ya e fa lau talina ni si o vainga ya ona e silafia ya tāpenanga
I le whaata wina leo so whale motu I tutonu o New Zealand nei. Ia mi se la matatu ni au ki lani. Manuia ia la singa o toi o le rei fiafi ma whainga malolonga o le poana nei. Ai aua ne ingalo au whala au. Tolo tolo I matautu ma le penisula mai molino. Le tai tu pito ia pia. Si o utaulanga manaya. E fe pula fi mai le sau. O ata uma o fetu o le lani. E sulungi ia umasia uhani. A o masa vali vali. Le masina se I esu solo. Ia Samoa lo uatulu. Se I fai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo sisi vai mapepese. Matata lato tulele. A umae mane ilano ole niu. Na o umasi a umele. Nofo I mama pei. Le sitao langa o Samoa nei. Ai mana tua pea o upolu. Ole ingole o su o motu. Ele mawhai hanga o nangalo. Le tape mali o mai singano. Olo o nofo ai tine matama yung alona awala lau papa. Le masina se I esu solo. Ia Samoa lo uatulu. Se I vai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo sisi vai mapepese. Matata lato tulele. A umae mane ilano ole niu. Na o umasi a umele. Wafa ape